Inuning kimia bang phi mateki do bare ma bang phi bang so per the pen ka chiu tekang. Munit per the nang ha che pen putho chirui thu vekji. Sita komantu apolo ne ka chirui thu ji maduta chiputek the. Lason sini jangkar benglong wathalangso monduli PKBA area number 2 arong along inur karlitang esai ronghang achor karlitang amphusenarpi arkoi niphai inkora nerkep arni ada porphai troksira phokep apor malom men kesu kisik penajok bangso pirthepen osumar asumar adon arab chipho chiro doana tuma phan chi utekangsi bangso pirthepen chiboy juilo alang likarlitang amphusenarpi pirthei kahache 1934 aningkan se alang likarlitang amphusenarpi pirthei nang hachelo lapen alang li inut isai rong hang pen chipachorlo lapen alang li inut ningkeme pen kai kita munit kisung kiduka tuma phan kang hon ka jinsu kiduka tuma phan kai kita rabdun ver abang philo lapen karlitang amphusenarpi alang li somar aphai pinso bang pli lapen arloso inut kaduka ve somar aphai bang pho atuma phan pamodekang si bang so pirthipen chiboy juilo lasikarlitang amphusenarpi akarjong mate chomrong su kepido dunlong pamejia phan ki ongdung adon arapatum pen arnam along hirjume hang pidun rinti news text report p news 7 non-birtang tonpen RJ Khan agenda come to na announcement ka convert mate ili polong nang do yusi lang lege baptism ke pen derpi ga phi larsing amonu disi baptism ke ni pa ke so phi lang li kechelar lason kali wonta alang li baptize and lo jisu amen jisu renya bolam chinisi do we lang li aning chirui lo ka pen ke lang li baptize and lo pen ke baptize and that pun sampai alang li kuwi ka pen dumba supik kita alang li pan anding pechelar ke inut evangelist rasbongsi alang li pan terit nang kuwi cubom lang poten nang kai Bible lang deng ti masih alang li pejijak pemilu so pi penalang li ardombom penasohut Billy Graham evangelist lembang fikir ini dak ni tu hemat hak nonta so hem frila bang fikir ini panang li service bilo yo padak henruhan lepen ke pasod henru dupik lepen itu kek du kek han lepen ke henruhan siana tempat tun pipo pengen pacupo masa alang li klam lo pen inut abang sombong pen prodhan ko Nepalia evangelist alang li huru potar sido nota alang li birtanan cukuri bang acu heta Christmas aprang ta nilimu behem ta dam kesipu si abang so evangelist alang li kata ning patheklong ni tuma family pan tang de pinya birta lansing toni koklo domi thakmi kurang thu kardong